la go tloka sekutu gomme o gopole gore ke letšatši la gore re be le professor Moremi ka mo e lego tšwa gona ka fa le lefase la ga Matlala Ramoshebo kgauswi le letamo gomme ke ya gona ka fa le ka kua go yena ka mola ke no mo fa sebaka se atamiše motheletše kgole le kgauswi mo a re theleditšego a le gona professor we a ke go tame malome ka kapa madume a mabotse ya go tšwa go phahlaga lebe ka difokeng a tamiše babuši ba rena magoši a gabo rena ga mmogo le maloloko a mošate ke bue ke tamiše ka mo batheeletšing ba bagolo ba motse community radio station ka dikgokaganyong tša leago magagešo re a le tamiša wa le tamišang ke yena phahla ke re thobela a ke bue ke tamiše balli ba rena fa le kae batswadi re gona batswadi ba ka ntle le go senya sebaka a re naperetseneng ditabeng ke ba ga mang le tšwa kae gae go tlo bolela mang pele gare ga lena thobela dumelang ka mogašong ntate ka kapa le ntate Moremi thobela le batheeletši kua gae nna ka leina ke nna Mmina Mokwena ka Matlala Ramoshebo ke tšwa ka D2 go tšwa ga Matlala o ga Ramoshebo alright a gona molato felo ba ga Mokwena introduction kgaetšedi ya rena thobela ka mogašong o a bolelang ke Kgadi Mokwena go tswa ga Matlala Ramoshebo ka D2 alright ka mola thobela ka moka thobela nna ka leina ke nna ka mogelo Mokwena ke tšwa ga Matlala Ramoshebo ka D2 o tšwa ka mo ga Matlala ka D2 alright ditaba di swere ke mang ba gešo ba ga Mokwena ke nna tla le tšona ngaka nna ke ngwaletše pitšeng tše kgolo ka taba ya motse kua gae ka kua lapeng ke a tshwenyega a ke robale bošego bošego ge ke robetše ke kwa mantšu a batho ka mojarateng ke kwa le mešito a ke tsebe gore mešito ke a eng ore ke a kgomo goba ke a tonki a ke tsebe mabati a no bulega difridge di no bulega dikotlelo di no bulega ke tswa ke re ka checka a ke bone selo bošego ke robetše ke tima mabone ke no bopa o ka re ke bona selo ka mogare ga kamora ge ke re ke lega dotšha ke bone selo ge ke tsena ka montlong ke no bopa kgano e feta goba noga ya feta ge ke tsamaya mosegare goba bošego ke šala ke moriti ka morago gore moriti o kwang a ke tsebe ge ke robetše bošego goba mosegare ke robala le tokološi ke a ekwa le ge e namela mpeto e goga jubete e fela o kry-a ke re ke alwa e feletše ntshwariša segateledi e fela ge ke nako ke reng ke a phaphama e feditše ka nna ka mo dijo a di dule ke kgona go apea ka 7 ya late go sasa ge ke tsoga ke no kry-a dijo tšela o kare ke nebeke o kare ke di apeile ke apea furugu o no kry-a dijo tšela late o santse gore ke ije o kare ke nebeke o kare ke di apeile maloba ke ile kare ke robetše bošego ke fetša go theeletša pitšeng tše kgolo ka kwa selo se betha mo godimo ga ntlo ga ke tsebe gore keng se no re ku ka 10 go nenyonyane e tsenang ka marasiling a ke tsebe gore e tsena kae e tšwa ka 4 mehle le go ne jwale go le so a ke sa robala ga ke ne 2 weeks ke sa robale ka gae ge ke tsena ka mogae ke tshwara ke maoto mare ge ke tšwetše kua ntle ga jarata aowa a ke kwe selo ge ke tsoga ka dukologa kopa ke hlogo ke šetše le go ne jwale le mo ke leng ke no rota tšhila a ke tsebe gore wae go tloga ngwaga wa feta ka December since ke ya Denelton ke no tšhela madi a ke tsebe gore madi a ka jakeng go fitlela le kgolle ke sa tšhela madi ge ke re ka nyakišiša ba mpotša gore ke robala le noga e gona mo mpeteng ene vele nka tshepa ka gore bošego ke robetše mpete wa zwinga
o kry-a o ndukuluša ka mo le bana ba ka o mongwe monnyane le ena o ne go no bolela o kry-a nrela a re mama ke jele noga ke feditše dibeke ke robetše ebile ke nagana le gore nka no gwa so nka no tepolaya ka mokgone ke phela ka gona ke phela boima ka gona le mo ke leng go bjala ke sa duma selo ke no phela ke lapile bošego le mosegare ke motho e leng gore ke te tshwarela matogo ka mo dipolaseng mare sentseng wa go thoma ke baletšwe ke a tswa marketeng bankgire go santse gore ke go bereka go pala ka thoma jwale malwetse a labo sesi o kompotše mo o ne mathata ma ka gare ga lapa la geno o ile wa botša mang ka mathata o neng le ona ke boditše malema ka le mmanaka o ngaka alright o boditše mmane wa botša le malome o ne mengwage me kae o le ka gare ga seemo sa go swana le se ke thomile ngwa go feta ka December tlhakatlhakane ka moka mare ne le dinnyane jwale mo kgweding ya go feta a digolo di ile di a thoma okay thokolosi e boima thokolosi e ya ka maatla ga e fihlile go motho thokolosi e ya ka gore e romilwe go tla go dira eng bophelong ba gago thokolosi e ya ka gore o berekilwe ka moriti wa mohu wa mohutamang thokolosi e ya ka gore marero o mogolo ge ba šala ba e hlama ebile ba e gahlantšha le wena a na e be e leng dithokolosi a di swane le go rudiwa ga tšona a go swane le ditaelo tša gona a di swane wa ba jwa sesi ene dilo tšeo di bonang ka mola gare ga lapa la geno o ka se di kgotlelele a go kgonagale o sa le moswa nto mathomo o hloka go tiketla ka boswa ba gago thokolosi ge e šala e tsena ka gare ga lapa ebile ba ikgethela molekane go ra re nto ke kgale o ntse o ne le yona o sa e lemoge gobane thokolosi ge e šala e te tšweletša mothong e te pontšha bo yona ke ge e šetse e thomile go ba le boganka ba go bontšha gore bjale mo ke nna e nyakile madulo e dutše e tekereile e teketlile ya napa ya re bjale mo ke gae e thoma go te tšweletša ya te pontšha gore yona ke yona ma so tabeng ya lapa le lala ka molagae dilo tše di bona ko wena o nnoši goba go ne o mongwe a di bonang ke bona ke nna ke ne ke nnoši o ja gabotse ga ke je gabotse ka sokola wa sokola o na le molekane motho o phela le yena nka se re ke ne le yena nna le yena ralwa o ne le yena fela le ka gare ga diphapano okay ka gare ga diphapano go tlo direga gore le be ka gare ga diphapano gobane morero mogolo wa tsona dithokolosi tše ke gore ge e tsena ka gare ga balekane ba babedi e hlola diphapano taba ya thokolosi mo go wena re santse re e phethele lebaka e le le go tšhilafala madi discharge ya go gana go fela letheka la go phela le opa mmele wa go phela o sene maatla go phela o sa robale go ba le dilo tšeo di bonang o di kwang di go boledišang tše dintše di go makatšang thokolosi e kgona go fetoga e be ka mekgwa ya go fapana so wena o motho e leng gore o hloka go berekiwa ene o re go berekiwa go nyakiwe diphaofolo tšeo di bonang and then o lekollwe ka tšona gobane thokolosi ga ba itliša mothong ba kgona e dira re tšhentšhe ga raro ba ga 5 then santse re lebelele dilo tše e leng gore kore ba ile ge ba go romela ba thaketa tšona and then re tle re go lekolle ka tšona ge re fetša re kgone go e lekolola re tsebe gore ba e hlamile ka lebitla la mang mo familing because thokolosi ge re ya nneteng ke sepoko ke mohu a seng a robala ba go sepediša le yena so nako ngwe batho ba bantši ba bolako go hlapa dinokeng go hlapa dithabeng go hlapa diolong go tsena difuthu ba etswa ba orela e sa tswe because ntwe ba ihlamile ka mohu o motee mo familing and then o a spela o tshwenya bana ba le ka mokana ga bona so ge re ka sekereye gore nna motho a tsošwang ke mang mo familing
ene gantši bakhu ba ba tsošwang ba go swana le ba ba go tshwenyang thokolosi a se gantši ba e hlama ka lebitla la mokgalabe a se gantši ba e hlama ka lebitla la mokgekolo ba lebelela motho o e leng gore o hlokofetše a le bohlale mare e le moswa and then ba tšea yena ba mmerekiša mmerekong ge o ka kry-a ba go rometše ka morithi wa motho wa mokgalabo o e leng gore beeno ba mokgalaba modimo a ithatela dilo tše di botse gantši tokolosi ya gona a se e leng gore o tlo kry-a ba re o ile ngakeng wa e hlapa ga 5 gore ga 6 e ganelela go tloga ba lebelela le gore mohu ba ne kgang ka kakang ge ba ya go hlama tsona dilo tša bona tše ba di bitsang dithokolosi so e kotsi because mo bophelong e tlo go diba e tlo go bakela stress e tlo go botša ona mantšu a go swana le gore tepolae potšišo kore go fetša go tepolaya wa kae o solvileng go tepolaya because go tepolaya se solution o ka se no nyaka go ya go phela ka gare ga moleti o monnyane o ka re o le ka mola wa nyaka thušo o thuša ke ma o kry-a solution e jwang ka mola so ka mola gore a re ko wena ge e le gore o lwatlalwa le diboko le tlo lwa le ba babedi wa go ne wa tlo go namolelang so bophelo ba gago santse o bolwele o sa phela mathata a gago se se o berekile wa tšiša mo re santse re go thuša thaka tša gago di tšwela pele why baloi ba kgethile wena why wena o kgonne go choosiwa gore wena o swanetse o ne o tla o be lekgarebe le swantšeng le phele ka bohloko le sale le lennyane le phele ka boima ge o santse o teketle le balekani ba e leng gore santse ba tle go wena ba go hlamele ntho e leng gore santse o phele le yona le phela boima sese bophelo bo le bo phelang a se bona a se bona batswadi ba gago ba kae a ke na go diragetšeng ka batswadi ba gago ke so monnyana ke tsebe sese go diragetšeng ka batswadi bao nna ke tseba mama ga a hlokofetše papa ga ke mo tsebe go diragetšeng ka lehu la mamage la mamogong nna le ena a re šiane kudu be re sala ba bannyane a re tsebe seo swanetše a ye go nyaka go tseba gore mamage o hlokofetše jwang batho ba bantši ba ba athekang ke thokolosi kudu ka morago ga go robalela ke batswadi batho ba hlape a ba hlapiše bana and then lesuswile la motswadi o kry o sepela le lona and then motswadi ya gago ga a thegiwa ga a berekiwa and then ge batho ba ba yakua ba kry access ya gore no mo re ka kgona go bereka le ngwana o sa sepela le lesuswi la mmaga ba tšea dilo tšela ba di gatlantše and then ge di tla mo go wena di tla ka maatla ka gore gantši nako ngwe no ke rare e ke tsamaya ke fela o kare ke bona mama ka mo thoko gaka so ba mo sepediša le sona serithi sela sa mmage ge o le motho o hlokofaletše o swanetše o hlapišiwe go hlapišiwa re tloša merithi dilo tšeo di bonang tše e leng gore kore re tloša ke e bee jwang nthoela ya go no phela o bona mama o phela o bona mama gore mama le yena moaleng a kgone go robala ka khutšo moya wa gage o kgone go lwantwa o šireletše bana ba gage mara go ka kry-a e le gore bana ba gage ga se ba šireletšwa go etša ka mokgwa sesie e leng gore o seemong sa gona e tlo ba bothata so o hloka thušo o sesio go diragetšeng ka thuto tša gago sekolong awa ke paletšwe ke tšwela ka grade 9 sekolong go be go pala o ne bana ba ba kae 2 o na le bana ba babedi ntho ya gore wena o nyake go tepolaya e thomile ne kgwedi ya go feta nako ke bajwa too much ke kwešiša gore sepetlele gantši ge o eya o bajwa go tla ba le se seng se ba go botšang sona ke sa dumeng gore o ka napa o se bolela mo moyeng treatment e ba go fang yona wa e latela right through ke latela metlhe le ge ba re ke tle check up ke aya why and then wa ba botša gore ye treatment ya nthuša ye o ka re ke ne go boela moragonyana anke ke ba botša mare e boela morago right through treatment yela ba nthoma starte wa bona bolwetši ge bo le mo go wena mong o kwang bohloko go bohlokwa go wena gore ge o ya check up o bolele le doctor ya gago ka lebaka la gore ge wena o sa botše doctor ya gago gore ke a thušega go ba ga ke thušege doctor a tlo tseba gore yena santse a direng ka lebaka la gore ga a fitlha o a lebelela gore ba go filetše gore a re go njwa leng ka go fatše and then ge wena o di amogela gore re treatment ya go fang
e right. So wena as o le patient o santse o re go fitla sepetlele o ba botse gore no doctor wa tseba tšela o ileng wa mpha maragonyana bedi ntshwara ga botse go feta tše ka lebaka la re mebele ya rena ga e swane re ka nwa pilisi tše pedi e le nna le wena ka bolwetši bo botee wa kry-a wena di go berekela nna di samperekele di jalo di swana le dihlare tša sesotho nka go hlapiša ka sehlare sa go reka thokolosi wena wa kry-a go wena e tloga go nna e gane le ena di ya ka gore na motho mašola rena mmele a swane so ka mo lehlakoreng la setšo dithokolosi tše ba re berekang ka tšona ga di swane so o swanetše o kry-e ditaelo tše e leng gore di tlo go thuša sepetlele o kgone o kry-a dihlare tše e leng gore di tlo kgona go ka go thuša go bolwetši bo wena o leng mo go bona so go bohlokwa gore o bolele le doctor ga gore a kgone go tseba gore no medication e fa go thuša a go tšhentšhetša go fe o e leng gore o tlo go thuša cause a go tlo thuša go tšea dipilisi o di fihle o di bee ka gae o di panke o di bee o se ka dinwa ka ge go o di nwele o sa kry-e bokaone ka go go bala wena molwetši ke wena bolwetši bo gola go wena ene mo e leng gore like go feleletša go e tla kgopolo ya gore e bua le mo gona ke santse ke tetšeele bophelo o bona go padileng sese like ye e leng gore o ilekile jwalo o ka re o paletšwe ke bone ke hloka thušo o hloka thušo e jwang ke hloka thušo ka gore ke a ya tene le tene a ke kgwetse thušo madi a ka no fela tene le tene thušo e gona the main problem a o bolele le doctor ya gago communicator le ngaka ya gago batho ba le ba leng mola ke ngaka tša lena o swanetše o bolele le bona ba tsebe gore ba diraeng ke dilo tše dintšhi kudu tše e leng gore ba ka go thuša ka tšona wankwešiša ke dilo tše dintšhi kudu tše e leng gore ba ka go thuša ka tšona but ge wena molwetši o sa bolele o no ra oa ke tlo tšea treatment bona ba bona dilo di lokile di le ba go bona buale ka motho e leng gore no o lokile o right because a o ne complain e leng gore o ba botša yona so o hloka eng gone jwale diken treatment ge o enwa ye go berekele ke no fela ke boelele gape ba ngatimite gape ba no ntšhela madi ba mpha tsona dipilisi tšeo ke boe di no fela ke no boelela e no ba the same ene ke ba botšiša gore go riagalang a ba mpotše gore go ka ba go khosa keng e re rena re tloše ntho o sepelang le yona ne and then ge re fetša go e tloša ka segageno ka ditaelo tša setšo and then o tlo kgone go gahlana le ba le ba sekgowa ba go fe dihlare tše e leng gore ba tseba gore di a thuša go ya le ka bolwetši bo o neng le bona o tlo bona o tlo fola ka gore nako nngwe o gapeletša go nwa dipilisi selo se se o sepela le sona selo se se tsenela thobalano le wena selo se se sona wa se bona bošego selo se se go fepa ka maele a marogo so nako nngwe re tlo blame gore treatment ba go fang yona ko sepetlele a e go thuši gane selo se se so thokolosi eo sepelang le yona re santse re dile le yone ka gore ntho ke e bolelang ke re thokolosi ke motho ene ke motho wa romilweng e leng lengelo ila go hlola tshenyo godimo ga bophelo ba gago so ge re ka selo le lona ra buša mangeloi a go tliša bophelong ba gago and then gore ra o tlo ba le bophelo bo bokaone because batho o kgone o tsamaya le batho treatment e one o kry-ile gore bona ba thušega mara wena ga o kgone go ka thušega wa e bona so o hloka thušo sesi bophelo ba gago ka mokgo boleng ka gona o gapeletšega gore o tlo kry-e thušo go thoma o sasa o seke wa tlo o sa tšea nako o nkwešiša o se ka tlo sa tšea nako and-e tabeng ya motse ola wa ka mola gae o swanetše re le thuše ka ona le ba bagolo lena le leng moa go sa no mogolo wa go feta lena re ne se se rena mara a dule rena go ne mo a dulang gona go tlo kwa sa re le yena re bolele le yena and then re ko gore se se yena o reng a e hlakiša gabotse moroka ge ke bolela le yena I think le kgono mosegare goba mo matšatšing o bontšhitše gore ke mo kgopetše gore kapa ke mmotšišitše gore ke mang o mongwe o mogolo o e leng gore a ka tla le yena wa leloko and then a mpotša ka ke di-cousins right a mpotša ka okay wa gešwa mafelelo and then okay cousin ako ke cousin a gago so wena o first born ke second born o ne se se yago o dula kae mara gona o dula gona kwa ga Matlala Ramošebo
alright nke ke kwešiše mo lapa le le leng ka gare ga lona go bile le bakhu ba bakae ba ba tswang ka mola ka mola a gone mokgwa a o gone tswileng. mokgwa a tswile mama o ile ga a fetse robala le mmoloketse kae ba montšheditše kwa gae kae Ga Ga koko. koko. lena go tlogeng ga koko le ya mo le dulang gona le tlogile jwang mama bona ba ne stene ka mo ka lefiswana mo lefiswana ge a robala so be e sa le ba bannyane o ile go robala koko a rekiša stene sela and then a ba rekela stene mo ga matlala gore ba tle ba dule kgausi le yena and then a ba riela stene ke koko a ba riedi mo ga matlala ra mošebo gore ba dule mola go sona ba dula mo steneng sela mma go bona ne e šetse e le gala a robetse a gone setopo se se tswileng ka mola mma go bona o tswetse ga koko alright mmago ba se a hlaba ao mama go ba se a hlaba stene se a beng a se rekile le re ke sa malbitsa ao ba se rekile lefiswana lefiswane o ile a se dula ee le lena le tloga le dutse koo ee ba dutse alright and then se se dirileng gore le ske la re ga fetša go robala la mo gatiša lapeng la gage ebileng lapa le lefele re dulang go lona lapa la Ya gage lefiswana. nna be re sa le ba bannyana re tse gore ba mo gatišitše go ba ge bona mamago a robala bone mengwage mekae sese ke ra grade 6 ga robala bo dira grade 6 so koko a bona gore kua e tlo ba thoko le tlo sokola a bona gore a le tliše mo gae a ba a nyaka stene ke nyaka magato a le a tšereng a go bega stene se mamago le koko a monyaketseng sona a ra sebega bakhu ba jwale ka batho ba boledišwa onkwešiša stene go no senyaka o no tšea bana o ba bea mola o bapala ka bana ba gago go bano ba bea godimo ga kotsi ge mamago a robetse a tseba motse wa gage o le kae-kae koko rile gabotse ge a re bana ba ka ba tlo ba kgole le sa le ba bannyane mme o šeile bana e sa le ba bannyane a le tšea a le amogela a le bea ka steneng sa gage a nyaka stene sa mmago lena be e swanetše gore ba se bege stene sela sa mamago gore mamago le badimo ba bommago le ba bopapago ba tsebe gore ge re ya go šireletša bana ba mokete e le go mmago lena re ya kae nako nngwe lapa o ka lebereka gantši le gantši o kry-e lapa la gona le sa tia gante bothata bo bogolo ba lapa le a le ne medimo ka mogare go bohlokwa go tsebiša mong wa stene ga gage go bohlokwa go tsebiša bakgalabe ba kgoro gore e le dutše goba le ntšhatše dibotse le seke la fela le lebala bana ba mammang lapa la mammang ke le onkwešiša so go njwa le lesatlela ke dilo diphoofolo tša go fapana lesatlela ke mathata a go fapana mara bothata bo bogolo ge re bo lebeletše go ya le ka mogolo bolelang ka gona go kwešišagala ga botse gore lapa lela a le ne tšhireletšo ka go lona and-e potšišo ya ka iši ge lešala le tšwa ka ga koko le ya steneng o bone mengwage mekae wena sese go tlile jwang gore ka 21 years o bošitše o tswele ka ga koko o sa le monyane mose o bošitše o ile ka ga mmago ene wo le yena gape sa le monyano wo e sa le monyano le tswele ga botse ga koko re tswela ga botse ke kgopela le mpotšeng nnete a ke re jwale mo le tlilo nyaka thušo so re kgopela gore re le feng thušo re bolela dinnete ge e le gore go bile le diphapano re feng le re o no ba diphapano tše nnyane a re tlilo tsena go tšona nne nnete re nyakela lena le tlileng mo thušo a gona go ile go ba le diphapano ka re o ka se re o ne 21 years ngwana o la ile o monnyane se wa ba šite o e tswa o ya steneng sa mmago gagolo ebile o le ngwana wa lekgarebe no go diphapano no go sa kwana okay re kwele yeo wena jwale ka ge o le sesi gore gare ga mathata o leng ka gare ga ona o ile wa no tepha nako ya gone gore
e re ke no ya go bolela le mama ke mmotse ka malwetse ya ke neng le ona mamaka mama wa gagwe ntse a robetse azanka kia bahu ba ga borena ba boledišwa mmago le ga robetse o swanetse o mmotse mathata a gago gore a tsebe go go rarollela gobane dira tša gage mmago o robetse ya di tseba ke yena a tlilong go go lwela go tsona go bo bona malwetse ao leng ka gare ga ona go o sa botse badimo ba geno o nyaka go phemela ke mangeloi ya mafi o swanetse go le ka gare ga bolwetse o khuname o rapele o khuname o phase o botse badimo ba geno gore banna ke kgopela le mphe mpholo ntšha mangeloi a go fodiša and then mola o fetša go fola o bua o botse badimo gore ntšha mangeloi ya mahlatse ke nyaka mmereko then o tlo kgone go kry-a tšeo di nyakang so bothata bo bogolo ke stene sela le leng ka gare ga sona re ka le thuša sa berekiwa sa ba gabotse and then re ka bua ra le thuša gore le tle le kgone go ba le boroko ka mola gare mara se segolo se santse se begiwe go ne le mo ntwa e thušang go ne mo ntwa e sa thušing ntwa ya bana ba motho a e thuši ntwa ya ge community nyaka se sengwe ka gare ga mo nageng ya gabo bona e a thuša ka ge e le gore maybe go ne se tše ba di hlokang jale ka ge e le beng ba motse mara ya bana ba motho a e thuše gobane ka mokana ga rena malome ka kapo fela bolela ntong wa re a hlokana re a nyakana go ne dilo tše dingwe re ka se di dire ba bang ba se gona so ka lapeng le la ga kuku ka mogaga bommago go šetse bo malome ba bakae bommangwane goba bo mmamogolo ba bakae ka kua lapeng ke bommangwane ba babedi le bommalome ba babedi re tlo hloka bo malome ba babedi le bo mmamogolo ba babedi and then letle le kgone go thušega gore ba re begele lapa lela ke la ngwana bo bona ba swanetse ba nyake batho ba go ba le maswanedi ba tle ba bege lapa lela malome ka kapa a ke itšiše ka mo go wena go ya ka mokgo o e adileng ka gona morokang o e feditše go kwele ka tsebe tše pedi mantšong a mangwe o gatile go mantšwa a beng a le kgopolong ya ka ge a be a bolela se senyana ke ra o tsena sekolo ke feditše matric o feditše neng ka 2022 so o dirang gone jale ke dutše ke iša di-cv a ke phumelele why o nyaka go iša di-cv o sa nyake sekolo ne ke applyile then ban rejecta then ka re ke tlo apply gape next year then ke nyako tšhwa ke kgwaitše mmereko no okay o na le matric jala ke iša di-cv ba mpotša a ke phumelele then after mo ke ye ke ya batho ba mpotša gore ke nne le swise nka se kgone go tša mmereko dilo tše seseago a di bolelang wena o itemogela eng ka kua ga ke ntše e leng gore o na le go di bona di ya go phazamiša mohlomong ga e ka ba di gona ga go nente ke e bonang like ena ke le gae a ke duliše ke kwa dipain ka mfasa ga mokhuba fela o dula gona ka kua gae full time o dula kae go ne mo ke kgoitšeng peace joponyana ke dula gona kae gone ko ga matlala ke peace jopa mo go itamang ga matlala sese ke ša le bana o ne mengwe ga me kae ke ne 23 o šala le bana o le ngwana le wena ane bophelo bo boima moroka e re ke dumelane le wena gore o go thoma go sasa bana ba phethelwe ditaelo ka gore ngwanola e sa le thaka sekolo ge a šetse a thomile go nyakana le matogo mola e le gore e sa le ngwana ene e le ngwana a le kgarebe mathata e tla ba mantši o ne ngwana mathata e tla ba mantši a ba phethelwe ditaelo
and then a ke tsebe gore bo malome re tla kgona go boledišana le bona go ba tlhatlha gore lapa lela la sese ya bona le hloka go begiwa gore badimo ba ga bona ba kgone go ba gona ka mola ba šireletše and then ge e ka ba gone le mo e leng gore go bile le mašaedinyana gona molomo ka nako tsohle o a senya ebile molomo o a boa o a lokiša and then mathata a ka gae a gore mang o fapane le mang a se fapane le mang ga go ne nto e sa lokeng moroka dikgomo go gatana tša shaka le tee mara di a kgona go boelana tša fula mmogo tša nwa meetse mmogo so a go ne molato re tlo no bona gore re tla mekamekana le yona jwang tše dintšhi ke departmente ya tlou tša baroka ya go ne molato ke nagana gore nna ke no o ebea gabotse malome ka kapa sesi seemo sa ka gae le hlokomela ke mang tabeng ya dijo nna ke sa tsena sekolo ne ke hlokomela ke sese yaka na reka no a sa bereka o reka ka tšhelete bana ya sasa sesi gabotse o rwele morwalo o mogolo o sa le monyane ne go tsamaya ga mamago mo go re šia go lefase le o experience tše dilo tše dintšhi ne thomatše ke berekile dipolase ke se monnyane ka lebaka la seemo re tla thuša ka mokgwa re ka kgonang ka gona re tla thuša go ne ye re šaileng morago e bolaele re go thuša nna ne ke bona mahlo a ka moka so go tloga December le a le sa bona ge o tswalela leki le a le bone selo total nix o bona eng le swiswi muane le swiswi a ke bone nix le tsebe di tswaletše stasa letsogo le la ka mo ya phate tswaletše ka nako ke ra letsogo le la gago le ya bereka ga botse o kgona go le fila nako ngwe le go no ya so stroke o bona mo ke malome ka kapa go nyakega thušo ye tlogang e tseneletše kudu go nyakega thušo ye tlogang e tseneletše kudu fela ke netefaletša batheeletše le setšhaba ga go lebile a le gona kua kgausi le kua ga gaborena gore ge sesi a ka tikemišetša go phetha ditaelo o tlile fola ge a ka tikemišetša a seele dipolelo ka lebaka la gore ke a tseba gore go ne ba bangwe ba tlo le ka go mokgeloša o tlile fola o tla swana le ba batlang ba folang re tlo leka sesi ka maatla nna maatla a re nna o mara modimo o tlile mo kgopela le modimo wa badimo setšhaba sa kua gae le sona se tla go rapediša le setšhaba se se theeleditšeng radio le ka mo dikgokaganyong tša le ya go batla go rapediša re tla leka ka mokgwa re ka kgonang o tlile fola and then ngwanešone ke tlatša mantšu a moroka o tlile gabotse mo pitšeng tše kgolo ka gore go tle mo pitšeng tše kgolo go ne le ba bangwe gone jwale šetše ba founelana ba rena le ya mo kwanang o kgopele modimo a go thuša o be le pelo ya kgotlelelo tseleng ya gago ya go phetha ditaelo ga e tlo ba bonolo e tlo ba boima mara e hloka pelo a gago and then kgotlelelo ye o tlabeng o e kgopela o phentše o lebelela morago gore o tšwa kae and then gore o fihle mo o fihlileng gona gone jwale o fihlile o thegeleditše ke bomang and then ka kua ga moremi
ke shetse ke isitse balwetse ba ba mmalwanyana ge ba ke ba išang ke ba botša ntho e tee ya gore le seke la tepelela le seke la tepelela le tsebeng gore ga moremi le tlile go phetha le boela gae o seke wa re ge ba re ke nako ya go nwa ditlhare wa re ke sa le busy ka sela o se kwa re ge ba re wa kry-a o eme mola o emetse gore sambodi a tla go tšeka letsogo kapa a go botse gore ke nako ya go phetha go bona batho ba etswa so ba re ba go aramela ba šale morago go bona batho ba dutse mola ba nwešwa se sengwe botšiša motho a tlabeng a lebane le wena gore a go thuše gore yela ba enwa mmola ke ya eng nna e ka nthuša kang and then kgaitšedi yaka motho ba yang go fa ena ka kua ga moremi o mmulele pelo kore tše dingwe tšatši o sengwe a di bolela moki yena o mmulele pelo o mmotše deep and then o tlo kgona go thuša o tlo kgona go tseba gore ka tsela ye o tla beng o le ka yona o swantše a go thuše jwang o lokologe o seke wa tšhaba selo o mo hlalosetše motho gore o kwa bohloko kae o kwa eng and then go bona progress o bolele go sa e bone o bolele o mmotše gore ke nebeke ke aramela ke enwa so mara ga ke bone diphetogo o se kwa tšhaba ngwana gešo kere ka baka la gore go lokologa ga gago pholo ya gago e godimo ga go lokologa ga gago le kgotlelelo ya gago dipolelo a ba bolele wena o phethe ditaelo a go diragale ntongwe le ngwe e diragalang wena o phetha ditaelo o gopole gore bophelo ke ba gago o ne bana ba ileng gore o swantse o ba phelele o ba golele o ba hlokomele ngwaneno šuisa lo monnyane le yena o sa tlhoka tlhatlho ya gago jwale ka seseage go swara thipa ka bogaleng lehu le bontšha batho mehlolo moroka ke pentše ke bolela ka lehu ke re lehu ga le ne mogau lehu ga le kore le kgona go tsena ka lapeng la tšea motho o ba mo tshepileng o e leng gore ge ba re a ja ba ja ka ena lehu le motšee mara ke pentše ke botša batho ke re mohlako o ruta batho bohlale and then mathata a ruta motho thapelo dilo tše e le tše pedi mohlako o kgona go ruta a gone motho a hlalefileng jwale ka motho a gotšeng a hlaka ge o ka kry-a motho a se a hlalefa a gotše ka go hlaka o ne matepe motho o wa tepelela o gotše ka go tepelela ka gare ga mehlako so kgaitšedi yaka o tlo go fola re tlo go rapediša batheletše ba tlo go rapediša lapa la geno le tlo no boela sekeng and then la ba le boroko jwale ka malapa a mangwe and then bo malome re tlo bolela le bona re tlo ba rapela gore ba dire ntho e right for kgaitšedi ya bona lena le ka nobe le ba šitetse mo le ba šitetseng gona mara a ba diele kgaitšedi ya bona ntho e right a kere ngwana gešo and then se senyana a ke tsebe gore ka gore o a togatoga o hlokometše bana nako go aga moremi o tla e hwetšana mara ge e ka ba o tla e hwetše kore o swantse o šomiše space se sengwe le se sengwe seo se hwetšang gore o ka ya ga moremi o šomiše monyetla owe o ka se no ba ngwana wa phasa matriki wa dula gae wa ba ngwana wa phasa matriki sebakeng sa gore o bolae ke pelo ga sekolong wena wa nyaka matogo ka baka la boima ba bophelo ke di-challenge fela dilo tše le kopanang le tšona and ke nyaka go no go lebogela gore o te tshware bana ba boma 23 years especially bana ba e leng gore moroka ba gola ka gare ga metlhako ya ditlala ya dilo tše ka moka go jwaleng ke be re bolela so thaka gone thaka tše ding tša gage di ne bana ba bararo di ne bana ba babedi so a re no leboga gore o te tshwere and then go ra gore mo bophelong ba gage o ne le kgopolo kapa o ne le se sengwe se se mo gopotšang gore o nyaka eng mo bophelong so jwale ka bana ba makgarebe le seke la tšea mohlako wa ga bolena la fa banna advantage ya gore ba ralokeng ka lena nako eno ba nako ya fella moo o seke wa dira nto o sa nyakeng go e dira ka baka la gore o e kwa mala alla ka baka la tlala a kere modimo o tlo le thuša bana ba gešo modimo ga a palele ke selo and ke nyaka go no le netefaletša gore mo le tlile plekeng e right
thuso le tlo e hwetša ene go felelela a kere a ke tsebe moroka nna ke lebogile ke feditše. ke rata mantšu a gago malome ka kapa ke a rata go mmotša gore kua ga moremi a tlo thuso tlo e hwetša ke rata go lemoša le batho ka moka gore batho ba ba leng kua ga moremi ba le thušang go ne le batho ba ka pelo ba swanang le nna go ne le batho ba e leng gore melomo ya bona e bolela mantšu a sa sepelelaneng le polekela ya ga moremi o seke wa iša felo ka bona tseleng ya thušo go sepela go ne le motho o santšeng a go bušetše morago tsele nngwe le nngwe ye e leng gore o kry-a bophelo go yona go ba le teko ka gare so wena go ka dumelela teko e tla go wena a o tlo fola ke bolela so ka gore o tswa gae bonkwa ke tswa le wena gae o tswa gae ge nkebe ke le motho wa go kwa ka dipolelo nkebe ke se mo ke leng gona godimo ga bolwetse ba gago ke nyaka gore ke no bolela batho ba kwešiše go swanetše gore re thušane ka ge o sepela sepetlele ke tlo go fa mokgekolo wa gešo ke doctor ya sekgowa ka thokwe o tla lebelela tša sekgowa a kere nna ke tlo tsena mo go nyakegang tša setšo ke tlo re ge ke fetša go ntšha ditaelo ke tlo go fa motho o e leng gore o thwasa ka kua ga moremi o loketše go ka swara molwetši a mo thuše ka mokgwa a ka kgonang ka gona and then o tlo bereka le yena a kere mo wena le yena le pallanang le ya mpitša o nkwešiša mo le pallanang le ya mpitša la bolela re bua le mo re ya pallwa goba re ya pallana a kere mara pele re ka ntšha dihlare ka mokana ga tsona re swantše re kwešiše gore na treatment e o e nwang ya sepetlele ke e jwang a kere and then mo e leng gore go dumelega gore go tsena ditaelo tša kereke mokgekolo wa ka o mongwe gona o bereka ka tša sekereke ke department ya gage o tla tsena mongwe so ke ne nneta gore a go no re o ka palela ko go kry-a thušo godimo ga ngaka ya setšo ngaka sekgowa moporofeta gore a re moo go tlabe go no ba go ne le se sengwe se e leng gore maybe se tla no ba se riega maybe o mongwe a sa nyake go bereka o nkwešiše so mathata a gago ke tlo go thuša o santse o fete mo diatleng tša batho ba bararo ba batho ba bararo ba santse o fete go bona ke tlo go fa difounu tša bona ke tlo go fa tšaka ke tlo go fa tša bakgekolo ba then ke tlo go fa tša o ke modiši wa gago o sepela le yena ge o e kwa go baba wa mmotša and ga e kwa re ba le mo e ya mpalela o tla botša o motee mo gare ga rena re le ba bararo gore ke a pallwa ke mang a leng kgausi a nthuše ka se sengwe a kere so thušo sesi o swanetše gore o e kry-e ngwana o la e kry-e ngwana o la santše a ye sekolong then ga ile sekolong o tlo kgona gore lo tša gage diloko wa o sa registare le bounisa sesi ne ke diile ke tlo di ya gape next year ke kgopela gore re tlo go thuša ka motho wa go o e leng gore o tla go thuša lo tša gago diloke o kgone gore o bitšiwa kere o nyako studišang teaching okay ba tlo go thuša o seke wa tshwenyega re tlo go išago motho e leng gore o bereka ka dilo tša go swana le tšewe then o tlo kgona go thušega o bega botse ba gona bomma go pontsho re tla go gahlantšha le bona wa feleletša o thušegile le wena o le right akere sesi wena bono ba ba felegeditše le go no tla go no kwa gore go fihla gae o ye go ba botša goba go ne le se sengwe le wena bo nyako go se bolela ya ona be ke no ba ke ba felegeditše fela re lebogile kudu go tla go ba thuša go thietša kere ee ya tabe ya sesi ya lesaete la gage la go se bereke re santše re tle re nyake go tseba gore go gobetše kae gantši go bona motho a thoma go bala se gore a re go ne le mo brain ya gage affectegang gona re santše re tle re tsebe gore bothata ke eng fela ka ge e le gore o tlile thušo o tla e kry-a re tla re ge re dutše fase re le ba bararo o a kry-ile gore bothata ba sesi ke eng nna ke kry-ile gore bothata ba sesi ke eng ka nako ya rena ya go discussa balwetši ba rena ra bona gore no sesi santše a kry-e treatment e jwang
ye e leng gore e ka se thulane le ditlhare tše e leng gore ke tša sekgowa ke tša sekereke ke tša setšo ra tseba gore okay re mo fa treatment e so e tla ba ga botse mo go yena kere and nako nngwe se se gore o loke o kgona gore o lowa ga matlala o dula gara mošebo o kry-e le gore dilo tša ga gore di loke santse o tswe ka mola gae o ye go dula ga moremi for nakonyana o phetha ditaele akere ga e le gore re tlo go hloka gausi re tlo go botse then tše tša sepetlele go tla ke tlo go fa motho a kwešišang ka botse then a tseba gore go tloga mo o fitlha sepetlele o ba botse o reng akere re lebogile kudu le re emele ka mola akere Okay, ra leboga. thank you ge ile mosegara o ya mošomong ge ile bošego mogwera a robala rema dula re ena le wena 96.3 FM your friend lie on Omuzo soyez les socham avec la route passera Omuzo soyez les socham que oui c'est que nous Atata la palabra na kasifele Atata kasifele Ari luce reperisha na sinsa renata ona we Are malele nkakakale professor Ichenche khulu ba ilo rarulela bonaka Professor le kakaba ba ilo ritusha mama Are ichenche khulu bona we Obolela le kakaba Obolela le professor Akapa utoriele chaka mayele More muto refata rolo ya Ariel Omure tuswaye tushaka mawe Arenza maye ngiromola ngaleto Chabaro Arenza maye ngirien piche Ona le baje kulo le baja Abatse madita batere la ogacho Ayele chabatu batu ba ayele chi Nerena yezele Ariel chenche wala dokande Ariel rovona Ariel rovole la lengua chama Ariel chenche yukulu na le ba khulu le ba Ariel walo wale la
Rompana le more, rompana le dona le professeur. Rompana le professeur. Arié, rompana le momo chama wa, ola la la. Arié. ge le mosegara o ya mošomong ge le bošego mogwera a robala rema dula re ena le wena 96.3 FM your friend to lie on yo mogolo goba yo monyane re mogwera wa gago Mutse Community Radio Station 96.3 your friend to lie on selemo goba mariga dula le rena re ka se go fetogele re mogwera wa gago wa potego 96.3 FM your friend to rely on. Alright, mo telechi wa Mutse Community Radio gona fa le go 96.3 FM re le boga hle ba le ba rena go tswa ka mola lefatsheng la ga matla la Ramoshebo modimo o tla dira mogau magagesho modimo o tla dira ka bo mo gona le diemo tše dingwe modimo o di tlisha mo bathong e le ge ya le ka go gore batho ba tle ba kgone go bona bogolo ba gage ka mo bathong ba go yena jwale moroka ba le ba rena ba bobediši ba bona le ka no ba mogala semmušo ke moka a ba atamiša motheletše ba atitsebiša gore ke bona bo mang kae gomme ba nape ba re fegolela se borala ka baka la gore ka nnete ruri ge e le mampia re lapile melala professor ya a ke go leboge malome ka kapa ke leboge motheeletše ga fela a sa na le rena ka dikgokaganyong tša leago le kae batswadi re gona ke ba ga mang ke ba ga Chauke ke ba ga Chauke ngaka o sepela le ke kgaetšedi ya ka enyana ke kgaetšedi le tswa ka gae ngaka Chauke ke tswa ke le mo Slovo nageng ya Slovo o tswa ka Slovo alright ke ngaka ke mang ka leina ke nna Shadrack alright re le thuša ka ngaka tše di ntlišitše mo ke dilo tše di diragalang mo lapeng lešo ya dilo tše di thomile ka 2009 ge re thomo dula mo Slovo re dula mo Slovo be re dula re le 3 e le nna e le abutana ko monyane le abuta ko mogolo so go diragala dilo tše dintša gore ge le robetše bošego dilo tše di le namela mo maoto kore la dikwa ge di le namela le ge di dula mo godimo ga dikobo e ba selo sa mohuta mang songaka na last nako ke tlo di bona straight ka mahlo ke sa tse ke mahlo gore ke mahlo a semoya ke no bone selo se sekanyana senyana se jika ka mojarateng ene ge ke se bona le mme motswadi aka wa se bona le so dilo tše ge re tsamaya mo re tsamaya gona ba re botša gore no mogalabi go na le tše a tšwang go di tšea mo a di tšereng gona dilo tše be le dilo tše tša re santšhe di tle di bereke ka bongaka so ka kwa lapeng a gone tšwelo pele kore mo baneng batswadi le bona kore dutše 17 years ka gare ga mokhukhu go sa loke selo at all so ge ntše nako eya ra tsamaya re nyaka dithušo mo re di nyakang gona ge batho ba le ba etla ba dira ka mokgwa ba dirang dilo tše di no tšwela pele di šala di dira so nna le abuta ko mogolo ra bea mogalajo fase ra re mogalajo ape ra sokola re le bana re le so mogalajo a re nna a ke bone selo se le na le sokolang ka sona la bona and di affecta not too much because of mmereko wa nsokodisha too much ge ke o nyaka and ge ke o kry-a le gona a o nkgotlelele so ge ke dutse kwa gae ke kgono kwešiša mohlako o leng gona mo go rena le bana ba bo rena la e kwešiša so ge re tše re beile mogalajo fase ra re gape mogalajo go so mogalajo a re no mo go nyakega ngaka se ngakana ke tlo kgone o dirang
go bolela ka mokgwa dilo tše di tsamayang ka gona gore go diregileng a tsamaya jwang and then ga diregalang e le papago e le mogalajo ya re dutse le ena fase re mmotsiša ka mokgwa ge re fetša be le nna le abutaka so abutaka a tshwenya kang a bitša bo sestere a re bitša ka moka re le bana ba motho a bitša le mogalajo and then dilo di a senyega moo mmereko ka wamphelela ka tla ka dula mo gae and then mogalajo a chifta ya ka Cape Town ga ile Cape Town bana bešo ba tsamaya ba nyaka kereke tsoko ge kerekela e tlile ka kwa lapeng ya re ga tswa mo yo mongwe mo go bona batho bawe mo ile wa re ke nyaka mongwe lapa le a le mo ga gone motho a tlo dirang selo ge mogalajo a se gona la bona so moyeki e tsamaya thata mo baneng ba bannyana ba ge baneng ba bannyana o swanloki e mo sokodiša thata le mme motswadi le ena na lo fela lla re no go ne dilo tše di dirang sokimo la e bona ge ntše nako e tsamaya mogalajo a ile gona ko a tsamaileng gona ra šala re zamazama ka mokgwa re zamang ka gona ko re ntlo a e agege go swane nna ge ke thoma ke re ke tra go tsoša se ke se kgwathang sa senyega se sengwe se ke se kgwathang sa senyega because go swane ge ke kry-a mmereko ke tra gore ke age something godimo ga mmerekonyane o monyane o ke tlo bang ke o kry-ile mara nte maybe ke reng nka e aga e tlo bua gape e tlo phutlhama and then ke thomiša kae fase so ge ntše nako e tsamaya ke tsamaya batho ba thoma mpotsa gore no wena o ne bothata ba leina la bona se ge ba re ke ne thata ba leina ka botšiša mogalajo le mme ka re lemphile leina le so and ge ke tsamaya ba re leina le a se laka like botšiša and leina le be ba mphile lona ke leina la motho wa re be e le ngaka a la phahliwa from kae kua ntata ka tswang gona santse ke direng santse ke ye ko gata kua ga bo papa gago ke kae ke Mozambique ke matswang gona and then go ne le mo o boletseng gore o ka re mogalabe ba rwele go go kole ga botse o ba rwele a botse o sa rwele mara o ka yena papa go ko mo lapeng mara le mmoditse gore le tla mo ke mo tlhalošeditše a reng yena ke rile ke mo tlhalošetše ka re go tlo ba solso a re no re tla bona ka bona ge ba fihla yena ke mo tlhalošeditše ka dula le yena fase ka re papa ga bona re bophelo bo so se ke nagana gore re dire so re gopele thušo ke gopela go kwešiša se sengwe o wa dumela yena gore o rwele papa yena kore o rile a dumele straight kore yena re ka no re wa dumela because o rile go nyakega ngaka and then na ke tla bolela je ke di tsebang and then 6 as 7 ke tlo segana mapele lena le bona eng gore papa go ka ba rwele a buti ke dilo tše ntši ke rela fela mola go papa se le makatša mola go papa le makatša ke eng sa le ga ba le nako nngwe be ke tsamaya moruto mongwe a mpha ditaelo ga mphile ditaelo morutola ka fihla be ke robala like mo fase ka ala mola ke fetso ala ka gaša ditaelo tšela ka tšhuma le mpepe mo gausi le mo ke robalang first day be gone mabotlele be ba apakile a ke tse gore dilo tše be di tsena ka monyako gore jwang di auša mabotlela la pšhatlega di-coldrink ka moswana ka dira gape ka di tshwara from godimo a masenke ane saeteng le yena robetseng go lona ge yena phafoga mme motswadi a ka ba phafoga ke bile ka tatša 4 mme motswadi a ka ba phafoga le nna ke phafoga dilo tše di sa tšwela pele di bina mape dilo tše di tloga di bina e ba mešito a batho ba bagolo goba e ba dithokolosi tše kore o bona eng like so kore dilo tše di bina nka tse gore nka e tlhaloša kore
wa dikwa le ge di bina wa dikwa so nako e labe ke di tshwere and then ge ke di tshwere modala a tsoga a dirang a tšea tshipa a betha kwa godimo a masenke da e nngwe a jumpa this side e nngwe a jumpa mapele wa rra dilo tse go bo di swere o do swereng a wa ra di bona because of santse re tswele ka ntle re kgone go bona re go diregalang and then mogala jwa dirang a tsoga ka pele a betha masenkale and then dilo tse di a fologa ke tse gore beele mara be le dilo tša bošego tše lebeng le di foa kapa le di bona dilo tše be re dikwa ditanyege di sa bina ka fo re dikwa ka ditsebe le mme motswadi a dikwa ka di bina mo masenkeng thoko tše mogala jwa robetseng go and then mogalabe ga a fetša go betha mo godimo ga masenke dilo tše di a tanyologa di a fologa ka fo ge a fetša go betha go tanyologa ga tšona le dikwele le ge di tantabela le ge di fologa mo fase re di re di kwagetše kore di kwagetše mošita go fapana engwe re le gigigi ya ka mo engwe ya re gigigi ya ka mo so they separate okay nke ke kwešiše mo ke kwele gore sa le wa bona ntongwe e kakanyana so o e bone ka ga geno straight ka maa ka jarateng le mme motswadi o e bone straight so ka maa straight so e jika kore e tsene kgoneng mara o e bone like ka re sebopego sa nto o ka reng tšhweni o ka reng o kore like o bea motheeletše ka leitlho la kgopolo o ka reng mara a wantela e tsamaye mo go tšhweni e ba o ka re motho lesia phoofolo e ba eng kore e no ba selonyana like se se kopana so kore o no se bona ka bosetla mara wa bona gore selo se sele sa tsamaya warra se se bopegileng jwale ka eng jwale ka motho ka noga jwale ka mothwana so like mothwana okay e jika ka mojarateng nna be ke le busy ke lokiša ariel ka monne mme motswadi a le mo fatshe ge ke fologa kwa godimo ke ta mo mme motswadi a sara ke badimo emapele gape bale ariel o ka se ilokiše bošego e tla bata batša mosagare tšee a o kore beno chieftilaganya ke o re nyako bogela tv ke sarisha stitch e be le nako manso like ka bo 8 around 8 so nto ya tsene a fihla jika mo diteneng and then a fetše jika mo diteneng ya tšwa straight mo e tseneng gona ya tsamaya sese wa e tseba wena nteo mara wa tseba gore mmago o ile a bolela gore sala e bona nteo le wena papa go wa o motshepe abuti dilo tše o bone tše ntšhi goba o bone e tee fela nna ke bone e tee ke tee mara ge re tsamaya mo bathong ba re di gona and then wena ka gore šifa le wena ke a go bona o apere diphete o thwasitše like so thwase nto e diregile soke kore o no ba le dipono dipono tše di tswelang like ba nromela sedibeng ke motho wa re ke tsamaya didiba so ba mpontšha dilo tše santse ke di apare le lepare le santse ke le reke le metšeka so papa go gantšhi o bereka kang yena ke ngaka go bereka kang a zange bo phumelela because of a zange go kry-ega madi eng a senge phumelela dilo tše ka mokgwa di dirileng ka gona tata wa sengaka kore dilo tše ba di segile gore di tlo bereka e sengaka so ka re yena le mongaka o la ba patelana motho ba morwalešitša ba patelana so and then di apalelwa le ko go dirang le ko go tšholola madi be santse ka mokgwa re tsamaelane be santse di tšholotše sesaka wa mathomo ore mme so di apalelwa go fihla le rena re gola re fihla mo releng so dilo tšeke di re sokodišitše mengwaga e mentši re sokola too much sokola ene bana ba gešo le bona gore bana ba banyana manyalo a gona ene le batho ba bona ba dulela gabotse bona eno ba lena majita le monate ba dula nna ke monate ka re nna ke dutse le yena 13 years
le go nwa lo sa le gona ee motho ke tlhakaneng le ena ke na le 17 yena okay no sa le gona abuti ge le rekile dijo ka mogae di a dula awa ga di dule kore no di le go kaone nako re sa thomo fitlha kore ge dijo di ka fela le robala tšatši le re tšhaba ka gae ee re tšhaba re robala go gongwe go mosadi o mongwe ke yena o ba thušitše bomama gore ba reke stene mo le tšhaba eng warra be go diagalang ka lešalele le tšhaba kore bo tšhaba le go tsena mosegare ka mo ntlong be go riagang be le bethwa goba be go riagang kore dilo tsela di a re namela bošego di go gate kore go tsoga ka moswane o tsoga o lapile from mmele ka moka a boteke sala ba lofa sekolong a dula ka montle mosagare ka moka le rena ntho e re boa sekolong a sa tsena and then ge dijo di le gona ka gae di a o teketsa ka sekwe sengwe mara e re dijo di fele maybe di fihle di re di hloke tša go ja re mathateng a magolo re mathateng a magolo so ge re botša mogala jo re no mogala jo pe lapa le a le a teišiwa mogala jo re nna lapa le ke le teišitše o re yena o le teišitše so ka rena re tseba malapa a bereka ke dingaka rena re a bona ngaka re a ena ke teišitše ka tselaka so ge ntse tabe e tswela pere motšiša re no ke agile godimo ga lebitla akere se ga re a agile godimo ga lebitla ke rena ka gola jwa lena ka motšiša ke reno why batho kwa dipolaseng kae go ne mabitla a batho ba boa batho ba boto nyaka mabitla bo bona why mo re dutse 17 years go sa tla motho go a to nyakang lebitla re mo ke beile lebitla la gešo ke to le nyaka a senkara mamago ga botse o reng ka seemo se mamago o ne o reng mara ka seemo se mama e ntse re tsamaya ba re ba motswaletše o motswaletše like se ka bona gole and le ena mogekolo wa bajo too much ke gore ke traile ka mokgong ka kgonang gore re tsamaye batho re direng a fole 100% le ena mogala juno so ge re bolela wa bajo so ga botse mona o kompotse mo papa ke eng e a pallang ke go botsa lena bana ba gage a nyakang go e bolela ge go tlile ngaka ke nte le rena re le bana re dipotsišang yona ke nte re dipotsišang yona because of go na le gore re tswe ba fitlhe ba fembe ba tshware yena motho modira wa dilo tseo a fileng papa dilo ge ba motshware motho la bolela a rena o šupila mathomo ga tlo bolela o šupile a bute wa ko mogolo a re wena o tlo sokola bophelo ba gago ka moka mongwe wa motse wa tseba re o dirileng a buta go ba bereka o mogolo yena wa bereka kore ba bereka ka moka mara a ba tswele pele a gone nte ba e dirang ba e šupang la ke metse e kore a e gona nna ke bileng le motse nna ke nne motse mara bona ke ba bagolo mo ga ke bereke ke no tlhakantšha mola le mola ka tlhakantšha mola le mola nna le mosadiola wa ka ra tlhakantšha ra reka stene like what mara bona ba ne di mengwaga ba bereka mara motse wa pana so ka feletša ke bona gore no ke tle ke kgopele thušo mo ka re le kwano le kore le ge o ka ba botsiša gore ke eng nto e re le bana ba motho re e bakang a re e tsebe a re e tsebe mara go tshwane no a ke no re maybe se isa ko mogolo bana ba gage ba tla bua akere ge ba etla se sengwe se re rekang a ke ra ba bala ke bana ba go no sane bana ba ka ke mara yena ga ka tla maybe a rekile khole nna ba ka bana ka se ba tšhelele mara nna ke rekile khole setlogolo be re dula le setlogolo sa gage mmaga ke timila ile bathong ba gage so ge ke ya nna ke reka tše ke rekela ngwana wa ka le ngwana o labe ke mmala mara yena o go ile letšatši le a rileng a fihla a rekile khole a fihla ecodrang a fihla a tšhelela ngwana setlogolo sela sa gaga a tlogela ba baka so nte re e bakang go bona ke ikwešiše ge ke e lebeletše ga botsana ga ke ikwešiše mara ga lwewa ka kwa lapeng ga botseng ke kwešiše ntong mo la tsa lapa le la geno monna e ile a tshoša o kompotse mo ga
ga botse ka kwa geno ngaka ke mang ka kua gae no a gone ngaka e kwa morago bopapa be di le gona ke nyaka mo a e gona and then papa o neng ya go bontšha gore ke ngaka papa kore nako di sa thomo bereke mathomo na be ke sa tše ke bele bone ke go sesa ka o mogolo a botse a le gona ke yena di tsebang ga botseti na be ke sa tše ke bele di bereka ya kae go pitori a re yang ko pitori a thuša batho so that's why ke botsiša gore ke ngaka goba ke eng goba beile ngaka ya temporary for nako ewe fona ka ba patetše dilo tšeo ka ba kgonne o patela mothoo be santše dilo tše di berekile go fihla no mara rena be re santše re se gona so ngaka ye morwadišitšeng la e tseba ra e tseya mara e hlokofetše ke a gona ka kua ga gabo e hlokofetše sesi wena mo bophelong ba gago ke eng e sa go sepeleleng ga botse e leng gore o bona o ka re ditaba tša gona di tla tseba ke papago ke moya o ntshwenyang wa monnatsoko o riang moyo wa monnatsoko moya wa monnatsoko o dira gore ke di-isolate ke nnoša o nyake mo ke gausi le batho gae ke no phela ke tikheletše ka roomong a o nyake nka dula mo gausi le batho wa kwata o thomile last year ka September ke le kwa go sesaka nako e ke le kwa go sesaka no ndira gore ke kitime o sa bolele wa tlameleng gore this year ke tla mo gae abutaka a boa from university wa re go mmona wa kwata moyolo wa ba gona o thomang go bolela gore abutaka wa o fišetša a gona motho a tlo o tlošang o dula mo go nna ka gore ke nna mosadi wa wena o file ge ke ya ntong ena mporofeteng o e leng sebarsaka moyola o re bosa gona ke papaka ke le gae moyola o re bosa gona ke sebarsaka moya o ke moya wa keng lentšu le bolelang mo go wena le go botša taba tše ke lentšu la motho wa monna ke lentšu la motho wa monna ga o kgone go lebala gore e ka bala motho o mo tsebang gore o sa motsebeng moyolo o tsogile go no hlakahlakana santše ke dulela botaka a o nyake santše ke lebelele kua ke se ka mo lebelela ka gobane wa kwata ntho e ne nako e kakang e go tshwenya gore e go šetse morago ore e le mo go wena e thomile last year September nako e ka moka bono ba ngwana o moraete o phela le batho o bapala le bana ba bangwe jwalo jwalo no ona ke na le go kwata ke na le go ntšha di-anger mo go batho a ke bolelele bona gabotse ka gobane moya ke ona o ncontrola o ne mengwaga me kae ke na le 18 years o bala o tsena grade man 10 sesi mama go kwa ga ma kwa ga child o tswa le papa go ka ku papa ko tswa Mozambique ene tswa Zimbabwe mampele chao ke ya bo mang ke ya bo mama or ke ya bo papa ke ya bo mama papa kwa ga ma Zita okay ona ke ka kwa ke mathata mao and then abuti mosegare ke bolela le wena ka phone o boletse ka taba ya magadima ka gae go diagala go na le ngwaga ka ngwaga ke mesa ke ntonyana ke le gadima le no ke ka last month ka di 13 November le message gape and then jwale ge o fetša go mesa ke le gadima go ba le se o se bonang kapa o se kwang mmelo ka o na le go shakeranyana ke ba le letšhogo and then jwale ka ngwana ngwannyana or wa lekgarebe o na le 18 years
bana ba boma 18 years gantši ke bana ba e leng gore ba tsena ke di-stage tša bana ba kitimišana le bašimane ba ema di-corner ba dia jwang o na le yona nako ewe aowa ga ke be le yona bašimane ba ge ba go bona ba re ba go bolediša o palela ke eng ko gore o bolele le bona o ba fe se e leng gore motlho mongwe le wena o ka be o tee kwa o sa kganyoga go tswa go bona mo yo o ndira gore ke be shy ke se ka bolela and then go le sekolong ka gore ngwana sekolo ke le sekolong ke no phela le tšhomi yaka mo pele ke na le go ba shy mara ke a bolela moya o le sekolong ga nko go etela o bolela le wena ke na le go kwa di-voice dimpitša fela moroka a igonne re apeile yo abuti ga botse ge le tlo šala le tla moteti be le tloga le le kae ba re tloga re le kgorobostana masaeteng a mang ka kwa dipolaseng papa go le mmago ba nyalane papa a nyala a nyala and then ba bo papa go le ya ba tseba wena mola ya bangwena o ile wa ya ga bo papago ba re ke ile ka bo 97 ke gopola ga botse ge ke botšiša wa bona wa ntlhalošetše ka rena ke wa 96 so ba re ka wa 97 so ntho e fihlileng ya dira kwa ba re be ke le motho wa gore ke rata o tšeala ke dikotikoti ke mo fasa mohlare ke fihle ke tee moropa ya sedimo from kwae kore bongaka a re bogane fela re nyaka gore bongaka ge re ya go bona re tsene ka tsela e right ene wa tepona gore a ke re wa bona batswadi ba gago ka moka ba tswa ka ku and then go tlo nyaka o nyake mongaka e leng gore e tswa ka kua e be yone go direlang dilo go sepelelana le language ya badimo ba geno gore lo tša gago di kgone o tsamaya ga botse nkwešiša nto e ntla ba mo go lena ke e teng ya gore se se ka kua o ne mathata go tshwenya ke moya wo mmwe tšang dilo tše di sa nyakegeng wena o tshwenya ke thokolosi eo na papa go lena ge le mmwe tša dilo tše o reng yena ga yena o re a di bone o re na ke di bone dilo tše di lene mengwage me kae dilo tše di le tshwenya ke kgale nna ke no gola ba ntše balla ba babele go lempele gape and then o ne mosadi ya gago yena nto a e bone a wa di bona wa di bona ke moprofeta ke kwa sese ka kua re le monna wa sesi ya ga ke moprofeta jwale le wena mosadi ya gago ke moprofeta goreng baprofeta ba babedi ba ba sa gatlhaneng ke ba leke go lwa le dilo tše di leng ka mo a dilo tšela di boima di nyaka motho a tlang a ne tsebo ya yeo ke dumelelana le lena lapa la geno a le nyake ngaka e leng gore e tla no tsoga e swere pekana e re ke aka kua ko bereka motse o tla palela ko go boela gae nna molao so re ntše nna folsaeteng la ka mo phelo re ntše ke kgweditše peace job Pitori ka hlakane le morutetsuko moruto o lampotša re ne ke sa tše ke tseba ampotša re no wena o tlo ba motho moso like ngaka santse o fembe o be motho wa re wa femba right okay ka boa mo gae ke boa mo gae ka fete o dula bona mo saeteng tša mo go kwang ka wena a nthuša ka kgone o kry-a mmereko so no ge ke boela la bobedi ke a nthuša a ke sa kgone o fitlhelela mona ke fitlheletseng before ka mokgwa nthušitšeng ka gona so bothata bo boya bo gola ka re ke filwe leina le le so no ge ke tsamaya batho ba re no wena o tshwenya ke leina la gago a ba le phašletša ene leina le ke la mothola wa ngaka ene o kae o boloketšwe kae o boloketše gona kua papa wa tswang gona ke maboloketšeng gona
ra ra botisa le o ya gae 96 ga ntlena a lefelele a santse o fele o ya gae gape be ke tloya mara a zanka khwetša nte e sharp ya gore nka e tshwara gore ke fihle gae wa zanka kry-a mmereko moshapo o wa re nka kgone o hlakantšha gore ke fihle gae mara gona ka nyako ya mara zanka o kry-a mmereko and mmereko fela ke o kry-ile ke operate ka tsela e raebe o ne mosadi šule o monyala jwa mmago le papa go ba se banyala wa kry ge ke setse ke kry-ile thušo dilo tša ke tlo kgone go ya go mama ke lokiše mo papa a sa lokišago gona nna ke fihle o lenyalle papago ke tsele nna folsite a ke bolele folsite nna baba nna ka mokgwa nna ke godileng ke tepotša ka gona gore santse ke thome ke lokiše go swaneno ke lokišitše motsao go batsadi no ke di dulela ka mokhukhung wa kaka bona wa shapo o ne bana ba ba kae wena o le bana no ke na le 3 o na le 3 okay sesi o hloka thušo e jwang taba go dula ka kamoreng o noša inyakege ge nto o ennyane o e sehla e ka tla o le ka kuka moreng o tloria ka e dirang ka mane o šetse o fihlile mo yola ke kwa o ka re ka gamega ene ntle le tabeng ya ditoro mohlho mongwe a nke o e kwa moya wo o ka re o tsenela tša thobalano le wena o na le go dira ke na le go tsoga ke lapile foro e nngwe le nngwe kore ngwana o mongwe o mongwe kwa gae wa ngwanyana o so ka moka ga bona basadi ditlogolo tše ewa ditlogolo a ke nowa ke sa tse ka rena sane wa ka o sa le monyana ke se bone nte e senra mara bana ba belegileng ke ntate wa tsa nto e mmakatšang ke gore papago o re bitša ngaka itle ke tlo o bolela le ono waye lena e tlang le yena kua gae kwa gae o tlo dumelotle o tlo dumela ne because of le ena o nyaka thušo serious mara wa rra mosegare ge ke bolela le wena o ka re o ile papa ga a dumele ke rela go tla mo pitšeng go tla moke okay ka gore mosegare ke boletše le wa rra ka re ke mang wa ka dumelang go tla le wena and then a re no ba ka se dumele gabotse wa ka dumelang ke o ka baka la gore o ne mathata le yena ya gape malome ka kapa e boima go rena gore re tlile papa re kwele ba re o nyaka thušo mara ge yena a katla a re moroka ke ne mathata ke nyaka thušo sa mathomo lapa le nka se le tsene ke se ka lephekola le ke tlo go bala ka ku no a batle le yena so go ne le gore ke go bale kampane ke lebelele ke tsebe gore ge ke ya ka mole ke ya ke swereng ka gore lapa la go swana le nyaka ditaelo tša go tswa ka ntle ene o ka se o se wa di swara o le kgona jwang o se wa swara ditaelo tša go tswa ka ntle gore re tate santse atle re lebelele gore o dirileng ge e le gore o dumela melato ya gage goba mathata ena a reng wa dirile ka gare ke nyako bolela le bana baka and then re tlo tseba re ya go nyaka eng pele re ka ya go tsena ka ku go no tloga mo ba re ya ka kua re o bolela le yena yo re thuša ka selo a batle le yena yo re ya gore rena re yang ka kure go bale ene go fetša go go bala wa no thoma ka go tšea ditaelo wa ka kua dilo tšela di feleletša di bona ditaelo tša lena di o fetša ditaelo tša lena maatla and then ge o ya go boa o e tla mogala go laetle ka mo wale mo go tuka mollo no a batle ka gae ya batle ka gae so wa ikwešiša bute re ka se re lapa la geno go kitima dilo ra boa ra re o bolelela ka go lona go tseba mang gore ge re o bolela lwetšeo nto o e nyane o e re thieleditše yona ka mokgo fela go ka tla motho from ka ntle go na le chance a re a fitlha agwe a sa tsamaya a dien awe nna ke ewe mara zanka ga tla o bolela ka go wa go bolela ka go kwa go wa mebu a khamiwenyana so moprofeto bona nna nya go khamile no a ba beakanye and then ba tle ka gae
ba tle ka gae o ka re nka ba gona mo diphekong tseo. So ge re ka re try ke try go boledišana le yena maybe ba changitše monagano rena le tlo kgona gore thuša no a ke na bothata ba gore ke le thuše a re na bothata ba re thuše papa nna ke ngaka e nngwe ya gore mo ke palelwang ke tlo tšhaba go go botša ke tlo go botša gore mo go nyakega ngaka ya mokgalabe ya go tswa ka ku papa a tswang gona go tlo ya ka gore go dirilweng ge e le gore go dilo tse ba di dirileng di ne le madi a motho ka gare a ke tlo tsena nna mo go tlo nyakega ba dirileng dilo tse le ba neng tsebo ya dilo tse ba ye go tseba gore ba di dirulla jwang wa ikwešiša ene bothata bo bomoroka ke araba abuti abuti o ne ga gage ke nagana re yena mathata a gage a ka ba bonolo kudu ka gore o ne ga gage bothata ke gore sesi o sa dula ka kua lapeng le la batswadi so thušo ya gage ga e tlo ba bonolo because le ge go ka thwe a ye ka moroka a ye go pheta ditaelo ga a fetša go pheta ditaelo o sa boela gona ka ko so ga botse a botisantse a tšee mamage le papage batle kua gae onkwešiša santse e be bona batlang kua re bone pele gore bjale mo re yang go eme jwang ka gore ka kua ga geno dilo di šetse di emeredi monna gešo di emeredi ya golwa so santse go ya ka kua o tsebe gore ke lwa kang and ge e le gore go nyakega man power go ne go nyakega man power re nyake man power nkwešiša re tseba re bale ka kua ge re tsena mo gongwe ento ngwe e tla go botsa gore mona kua se ka tsena gateng tshela terata wa ikwešiša then o kgone o tseba gore monga motse wa tseba re ge ke tla ka mo go tlo tshidiwa terata mara ge tata go a ka no makala ngaka e tshela terata e tla ka ga gage wa bona gore le yena o tla le nna le re ke bona gore ke eme jwang wa e bona ka gore o tla re maybe ke sa tlela ke batho wa e bona so ge yena a nyaka thušo re ka mo thuša fela a tle le mme a tle le bana ba gage re le thušeng a se bona bophelo bo le bophelang ene o ka mosola nako ngwe o tswa ngakeng e mo file ntorong wa tseba ke tlhoke bona baruti ba nang le go swara diphuthego tse kgolo tse ka nako ngwe o tla kwa ba re dilo di sa tsamaye ga botse ba re wa kolota go ka theletša abuti o boletse gore tate e be e le motho wa be a beng a ne le di-client le gauteng mara go ya le go ya tate dilo tša ge tša setlho di sa bereka ga botse ke kwele abuti ge e ka ba ke mokwele ga botse a bolela taba gore o ka re go ne go se patelane ga botse mo e leng gore tate o ka re o feitše go patela mongwe wa dilo tše e leng gore o ke ena moswaritšeng tsone jale mohlomong e ka no ba yona nto e leng gore ke dikoloto tša tate and o boletse gore lebaka le lengwe gape ke gore go be go swantse go tlhokofale abutage o mogolo between abutage o mogolo le mmage so dilo tšeo ga di a direga so mohlomong that is why ba tla išega so mohlomong ke yona tsela gore se ga re ke no dula ke te tswaletse ke laola ke lentso gape lentso le tla mmotsa gore tšea thapo tetekeletse and o dikšheletse ka ntlong gape e tla mmotsa a kere o diantwe lentso leo le e bolelang le tla mmotsa la raba go bone tšea thapo tetekeletse it's a good thing and then se se a tetekeletse ape mo ke mathata o raka mo lapeng le ke mathata magolo jwale ka gore papa go ba bereka batho ba ba profita o ba phekola o ba bereka jwang kore ba kgone go ba phekola le a ba fodiša ba fe ditlhare o ne ditaola papago anatso mara ge re nantse re tsamaya mo re tsamaya gona re nyakešiša ba re botsa ka mokgwa le ge re ka tswa o mongwe a tswaya kua o mongwe a tswa a re boa kwa re boa ka tabe wana ka moka ga rena re boa ka tabe wana mdala solo
ka moka e le gore wena go ya le ka mokgwa o mo tsebang e le papago pelo ya gage e jwang e right gore a ne pelo e right yena nka no re pelo ya gage ga e right a e right because of a ke re ba santse a kwe sello sa rena ge re la re ra sokola a ye kwa lokiše mo go senyegile gona re botse gore no ke sentse ge ke e tla mo bana ba ka re kgone gore re bone gore jwa jwang ka tsebeo so nka no gore pelo ya gage e right a e right sesi wena go lebeletse papago o right wa right o kgone go dira ge nka no tsamaya ka no etela kgobokwane o a kwata kgobokwane gama ga sesiaka o kana se se go dula kgobokwane o na le go kwata e ke boa o go ja sa mpledishe ke bledisha ke mama because of dilo tse re di tla ke re di hloka mosadi ene wa tseba gore ngwano o boletse gore ge a ile kua go se seage lentšu le re boso ke mang ke papa and then ga a le ka kua gae lentšu le re boso ke mang ke sebaka ke gokola ga botse ke papa go ne phone awa no e berekiša ke abuti yena abutago yena o le reng wa bereka o berekiša founu wa mogalabe wa ya sa re ke founu mothole wa sokola wa sokola ne o rela gola aushee o le jalo hlaka ka nnete kore nna thata ke liša ke bana bešo ka mokgwa wa phela nna ke kaonenyana ka mokgwa ka zamazama ka mokgwa ke zama mara abuta ka bjalo west thata ke ena leng west ga re ga bona ka mokgwa wa tlhaka ne go hlakane ka re le tša dišitšweng ke tsona mosadi tsoko so sesi gone jwale go o le mo goba se ntse o fitlhile mo radiong a gone ntho e diregileng motlho mongwe lentso go kwa se sengwenyana mo mmeleng begino hlakahlakane gae fela ke ra butola o buila ke re o ba le university jwale ga ba hlakane moyo a nyake ola a o nyake ola ne e le gore sesi moya o kwa moya mosadi o kwa moya wa motho wa monna o kwa eng ke moya wa motho wa monna o ba le university ke eng ke abuti yago ke abutaka ya wa e bona e family banna ba bomma go lena le ba boditše seemo se a re ne di-contact a kere o gopola gore ga bo mama ke mama le papa ke Mozambique and Zimbabwe so go ra gore mo ke lena le ne le nnoši le batswadi ba lena go rena re no godile re tseba batswadi ba re a le bolele le bo malome a lena bo mmane bo mmamogolo wa mara no ka re go bile le motho a nthušitšeng a ntsentšhitšeng ka mo sedibeng a mpotsa gore no ba tlo founa go tlo ba le dilo tše di tlo ba tshwenya because of ge ba phatlha kwa ba romela moye gore e tle bethe nna se motho o la nkiša mo nokeng and then tše ding tša dilo di a bulega di a boela ba founa fela this year batho ba ka se lokele ke selo ka kapo lebelela gape ba bo bona ba ga bo papa go bona a ba kgone go ka fitlhelela go bona ba bomma go bona a ba kgone go fitlhelela go bona papa go bona o a ba bua mma go bona o a ba bua le emetše manna le sa nyake batho ba ge mma go lena a ka robala go bua le modimo wa mo gopola le tlo mo phutha bjang ba ga bo ba se gona nna e le nna ke tsena a senke go no ba le lehu ka mola lapeng la geno awa ka kua mo baneng ba gešo la zang la ba gona because of go bile le motho o sa la bolela ka mo a kgwe ngwana monyane lekgwa le godile ka mokane e le modimo wa re kore o tswile mo go mma go bana
so nna ka botsiša modimo ola kare kore o tswile a bolela segagešo motho a gona motho a tswile mola wena ba bolela segagešo a ntšela motšeko ko o berekišang o mongwe a manda wa ntšela motšeko ola o tšea khupela motho a gona then a fetse go khupela motšeko ola mpotša a re ke eng ntho e dirang gore o phele o kwatile ka re ke bophelo bo ko o phelang a ke phele gabotse ka sokola a re a o sokole jale ka re ge ka moswaneng ka tsewa ka go maketa ke tlo kry-a mmere ka re tsamaya go ka se o kgwetse o botlodule ke motho a bolelang segagešo wa mphileng taelo a lepara le ke na leng lona a re ka motsiša ka rape lapa šile a re lapa le nnyokotišiwa fela ka re mphe ditaelo a re lepara la ka le ka be ke sa tswe ke ba lona and then ka tsamaya ka le reka ka le phatlhetša ekwa nokeng la bona mo sedibeng se seng ke rile ke motsiša ke re okay ka re ke ya sedibeng ke rapela gona ka phatlha a re sedibe sela ke sa gago tsamaya ka mokgwa wena o nyakang ka gona la e bona so ka motsiša ka re dipheko tša ka di kae ife ke nna santse ke feletse mmereko wa gago a re pheko tša gago di gona wena rapela each and every day dilo tša gago di tlo bulega e le motho a tswile mo mosadi e se nna yo so ge ke tsamaya mo batho ba ra ke sokole mara nna tše dingwe di a mfatlha ke bona ka re gannyane ka sokola ene ba re nka kgone go fenya mathata a leng ka kua lapeng mara nna nto ya ke se e bone mara matla bona like go swana nako engwe sa le ka re ke robetse felo tsoko ka tshware ke boroko ke sa tshware ke boroko ka 3 ka o rela motho ka re e re ke tsamaya ge ke tsamaya be le labotlhane ya go sa ga mokibelo ge ke tsamaya ke fitlha motseng o mongwe ba kuka motho o gamile ke badimo ge ba mokuka ba molatlhela ka montle ga jarata nna ka tla ge ke fitlha ke re ke feta motho ole ka fela ke sa kgone go tsamaya mara ge ke jika ke ya go motho ola ka tsamaya mara ge ke ya kwa ke tsamaya ka jika ka fitlha ka tshwara motho ola ka mothuka mo rapelela ka mokgwa ke mo rapeletseng ka gona ene ka tse ke sniffe ka motsubi a phafoga motho ola tsamaya mara nna a ke se o bone gabotse gore sedimo se ke neng sona se bereka jwang ka re ke kgona gore ke tlo gone ke sa re peke ka sekgweng mara ke ya kwa sekgweng go ba le tlhare tša nnete tše ke tsebang gore tše ke ditlhareng di tlo phediša batho mara ke di tsebe ke no tsamaya ntše kore ke no tloga ke no tsamaya mara tlhare ka moka tše ke di epang di boa di phediša batho swana last go tlile motho o ba imile mara ba tsheletse ke kgwedi like 11 months late ya ra belega so ka kgona mo thuša a belega ka nnete a ba gona mara a ka thasa ka dira sena so nto ya nja le nna selfore a ka thasa ene go ka direga kotsi ke sene maphephe ore ke sene tsebo e tseneletseng ga botsana ke ba kotsing so ke nte e nthušang ke dilo tše di ndiragala nna full site nna tsele ke e tsamayang ya dipheta jeke go operata gona ka mokgoo wena bo ka thabiša ke ge papa go ka dirang a botse papa gore nka thabiša gore papa a dumele a thušiwe lapa la bana ba gage ba phurologe ba be le dilo tše santše ba be le tšona ka moka ga bona o tekemišeditše go kwa dinnete le diphiri tše e leng gore papa o tlo di ntšha ka ga le botse a re ke nyako ntšha ditaba le tlo di kgotlelela diphiri tšeo ka moka ga rena re tekemišeditše ka re lekile ke mengwaga re tšhantsha go bolelena and lentšu la gala mafelelo o rile go nyakega ngaka tše ke di tsebang ke tlo bolela tše ke sa di tsebeng ka se bolele kore ke bolela nte e tswa molomong wa gage ga e gore maybe ke bolela nte e sa tswe mo molomong wa e le gore ge o ya ka mo kamoreng ya mamago ke eng e go makatšang ka mo kamoreng ya go bontšha gore ga ya swanela go ba gona ka mogare ga kamora ka ge le re papa go a se ngaka ga nendumba awa ka mo kamoreng ya mama awa e gona nte e re makatšang a e gona ka re ya ke re
sedimo se yena ba na le sona be le moya be se sedimo be le dilo ba re ke eng digone oh be le magone a ka magona papago la mathomo le a le tsereng ba re le go tea legadima la wa la pšhatlega ba be le kgone go hema go ya ka bona ka mokgwa ke le ka kang kona la gona ka bo a be le a la makanyana la go ba le nte la go tsalla mo godimo o na makae papa go makona a le rena le bona ba le boneng nne le ke le boneng ka matlho ba le ntšhabelele le one le sa le ba gata ba profita go fihla ba tsena ka mokamoreng ba le tshwara mo dikobong ya tsontso gona e kanyane ya pere phita tše white man Red. red e be e phela e ba re ya phela bona rena be re sa e bone e phela bona ba re ya phela e bopegile ka re motho o kwatile so kore sekhurumele sa gona ka re ke tlhoga motho like o kwatile motho wa mmona o kwatile e ba entšha ka gare ka mo ka mo kore ka mo bo go robala mme motswadi be e dula mo mpetong kore nte be re ge go isa frugo ya tswa e dula gate ge re feta re gata kore go feta go tswa o e gata le go ka bua le ditaelo ka ntla di bereke and then bošego kore le ge e tla ka ntlong wa moya wa go change bo ekwa re le go na le selo se se tlang maybe ka bo 7 e tsena e robala ka mo mo go robala mme motswadi ntse ke bolelang ka yone ya wa tseba le kona le kotsi malome ka kapa ene ke botsa batho gantši ka ona e no re nna ke bereke ka ona makona a bereka ka mogala bo mongwe ke bereka le ena ba re ke matlhare mothabane le kona kgone ke ra le ka mo gae go itiella moyo mongwe go tonya fela ka mo ntlong e le gore mmereko lenyage o tse re le kona la ga go ba go tlhabela ka lona so ge ngaka gago e thoma e hlokofala le kona lela le a hwa le lona ene ge le fetša go hwa le kona lela go ne le ka mokgwa o santšeng le riwe ka gona go na le family e nngwe ile ya tla mo e tshwenya ke le kona ya mollo fanteng ya mollo fanteni le ya ga modluli ka mo ba tlile gona mo pitšeng tše kgolo o ka tshepa gore le kona lela le sa re tshwenya le nno le sa re tshwenya so ebile ke ile ka ba ka fetša ke ba gatlantšha le yena ke re le nyaka setsebi sa gona se le kona ga se papadi lona leo gore le tswe le kona ge le tshwenya ka gare ga lapa gore le tswe le ntšha ke le kona le lengwe la go ntšha go ne la go tsentšha go ne la go ntšha so that's why ke re le ne le mmereko montšhi go ne le kona la go šireletša go ne le kona la go dia tšhelete go ne le kona le e leng gore gano ba bolela gore ke ya batho ba di-business mara le kona malome ka kapa nna a ke ne botsebi ba gona a ke nyako fora batho go kaone yena a tla tlhalose ga botse gore le kona le ba bitša ka mainaina go ne le lengwe ba re ke eng le bereka go dia so go ne kona le lengwe go o dutse o no kwa lešutša le ne le noši le re tutututututu le ne le noši le dutse mone so dilo tše di ya ka gore na modimo wa gago o nyakang jale nna tše modimo wa gago no a re no hlakang a re no rapeletšang bophelo re hlakeng modimo o tla re thuša le rena rata ra phaphapa sese ngaka moremišo wena o phurulutše pelo ya gago o butše pelo ya gago o duma o ka re moremi a ka go thuša kang ke duma ke re a ke nthuša gore mo o tloga mo gonna gore ke kgone go ba le bophelo bo bošaba okay no o kwagetše ngwanaka wa bona moyoki malome ka kapa go ne le ka mokgwa ba o tsentšhitšeng ka gona ka molagae go ne nto e tseneng ka mola e seng ya swanela go tsena ka mola ene ye a se thokolosi ye e leng gore re tla blame batho tshwanetse re tle re kry-e nnete gore nto e tlišitše ke mang ka mogae gona wa ya e tlišitše ka mogare ga lapa warra ge o lebeletše o nagana gore le ka lokologa gore le ka yaneng ga moremi a kere mme motswadi wa bereka ke motho wa gore o bereka until Saturday o ba gona disontaga gantši okay and then modala ke ena bang gona full time ka ra a kere jwale modala a ka sebe gona mogekolo a se gona and then le especially ba bagolo a buti le sese
le bona ba swanetse ba be gona a re no e bjang gore re tla e arrangea gabotse ka gore aowa le rena taba tse re a dinyaka re tloga re nyaka go di kwa gabotse gore go diregile jwang go berekegile jwang moroka le ka no itšea ka moo ke mo ka la napela no re tswalela yona la be la ba fa le di-phone number le di-announcement tša tlou tša baroka tša weekend weekend re na le meberekwana e mentšhi re na le meberekwana e mentšhi magagešo zotwa o ya gae Eastern Cape re na le di-awards ka ko Joburg santse re ye go di attenda tšela magagešo le re voutetseng le berekileng ka maatla le berekile kudu magagešo re biditšwe ba le re nyakoa go bona gore ke therešo ba tla re fang ka maatla modimo le maatla a lena mo gongwe re tla boa re khuparetše se sengwe and then ra tla ra boa mo gae ra boa ra celebrate ra hlaba mekukwane mebedi ra leboga badimo jwale ka weekend ka moka ke kgorogo ya zotwa e kgole ka Eastern Cape fela ba ba nyakang thušo le tlo e kry-a ga moremi le go sasa le ka tla thušo e gona ke tšatši la go ya nokeng pula o ka rene matšatši re gaogetše sane ba le ba hlokang thušo ya gore ba išiwe nokeng ba ka tla ba kgona go ka thušega family ye ya gešo ye ke nyaka gore e felelele ba tle ba ne le mama ba tle ba ne le papa and then re tle re ko gore bothata ba bona ga botsekeng ke duma re tšatši le leng papa a tle mo lenane go malome ka kapa ke duma gore a tle ka lebaka la gore ke mo re yang go kry-a dintlha ka moka ka botlalo and o tla be a eletša kapa a tliša thuto setšhabeng gore go na le dilo tše dingwe ga di tlankelwe batho a ba tšhabe dilo tše e leng gore ga ba tsebe gore na pheletšo ya tšona e fetša jwang so ke ne nneta gore ba tlilo thušega le ka tla gae ka laboraro re ya bereka ka mola gae labone ke tlabe ke berekela ka Janfes labohlano ke tlo ba ke berekela ka gae mokibelo sontaga ngaka Mmakola o tla ba le gona a bereka mantaga re tlo ba re šetše re buile ra tla ra kgona go ka le thuša difounu tša ga moremi ke 079 170 9862 170 9862 so re lebogile kudu magagešo re lebogile thata ba ba nyakang go fa zotwa dimpho tša gage ba founele malome ka kapa o tlo ba romela dinomoro tše e leng gore ke tša maleba di a kgona go fihla go zotwa ka lebaka la ge zotwa le tseba magagešo gore zotwa o berekile kudu ka kua ga moremi o thušitše ka mokgwa ka kgonang bontši be ba ratile go fihla tswa le Eastern Cape magagešo ke kgole dimpho tšona ga di fihleng ba le ka kgonang le leng kgausu le ka moneeletša sa le gona ka gae and then zotwa tla kgone go fihla ka gae le dimpho tša gage malome ka kapa a ke leboge ba theeletše ke be ke leboge ka dikgokaganyong tša leago ke leboge ba lli ba rena thušo ba tla e kry-a ke leboge le wena ke lebogile kudu ke leboge moroka ebile ke tla lletša polelo ya gago ya a gore zotwa batheeletše ba tla mo gopola ba tla mo gopola mo pitšeng tše kgolo balli ba bantši ba be ba re ge ba fitlha ka kua ga moremi e le yena a ba thušang and sa go thabiša ko gore ba be ba re ge ba fetša go fola ba boa ba etla mo ye e leng gore o ile a roba raekhoto ka yona ke a kgarebiana le lela ka kua Allemansdrift lela lebeng le šetše le filwe le maemo a go hlola di-accident mo ditseleng ge o ka gopola gabotse baloi ba ile ba molata gona ka mo studiong ka mo zotwa a mekamekana le yena go fitlhela baloi bale ba itswa mola ngwaneng wola ebile ba setlo ba sa kgona go mmerekiša le link ya bona ya kgaoga so zotwa go bolela nnete ya mmankgontedi ya kgokgo lenanego la pitšeng tše kgolo o le bereketše balli ba bantši ba phunyogile ba fodile malwetše ka yena ge ke tlatša malome ka kapa zotwa o berekile thata ge re bala ngaka ya setšo ye sa tšhabeng ntho go monna go mosadi re bala zotwa
a bona go tlile balwetse ka go fapana ba banna ba basadi zotwa ba make sure gore o tla o ne ntho o tswa o fodile yeah so ke lebogile thata malome ka kapa ke lebogele ba liba a gone molato ba itie ka sefela moo ke leboga morwa ka motheletše re lebogile balli ba rena re lebogile go tšwa go nna ke le morwa motšha maubane ke tswile twede